Umfana kaNgcobolona owumbambeli esinamumba phansi kwephela. uNkulunkulu oyingcwele ngibonga Nkosi ungilanda kude ngeke baba ngingaloko uthi usuku ngikhulume ngezindaba zakho zesiZulu ngoba ngilandele zona Nkosi bangikhulume ngazo. Bekufanele ukuba indaba yami ngabe ngisakhuluma ephashana ngoba wena uNkulunkulu kuthi namanje Nkosi yimi lo engikhona. Amen. Noma indaba engizoyikhuluma njengoba izwi lamazwi uthe asisho ngafishane esesidelana. Ngizoyikhuluma ngizoyijaha ngoba yona indaba ukukhuluma kakhulu ngeNkosi itransparent ngayo Nkosi uThixo Nkosi. Ngizoyijaha noma sengikhohliwe unyaka eminyakeni sondela eminyakeni yokugcina uThixo ngisiza. Khona umfowethu la uvale ingcobo asothandweni enamtha akasekho emhlabeni kodwa wathwala isimo esikhulu, isimo esaba nobunzima kakhulu, ethwala abantu bayisa enkosini ababe nenkinga abantu abangakona abanazathi noma ngizolibala isibongo kodwa abantu abakade bayaphuzwa. Ngelinye ilanga bephuma edolobheni esitobhini sasekhona mabehla emotini lapha amasekhona mabehla emotini yabo umphakathi basebehla besalungisa impahla phansi seqhamuka imoto yabe emnyama namawindayo emnyama yase indima eduze nabantu ababili mama nomyeni wakhe mabehla labanye emotini emnyama babele baqonde lapona baqonde lodeni mabethi bayibambithe abaleka bagcina sebeyibambile base beyifaka phakathi le moto emnyama base behamba nayo base beyivala amehlo ngendwana. Le ndaba izoxoxwa yiyo le nto esikuye akude afanye ngabe sifi kodwa ngenxa yokuthi ngolefuna yabuya le nto uma le nto sihambile ithi mayisixoxa indaba indlela ehamba yahamba isebenze kakhulu nemoto othi ngabona ukuthi yaphi ilokhu ikhalile njalo nkosikazi yakhala phansi izandla goduka mefike ekhaya ngokuthi sibilo yaziwa indaba ukuthi imnyama siyabonga le nto ithi ke le nto ahamba indawo ende
yazi yabona ukuthi kanti isegoli ngoba sivulwa amehlo sifakwa endlini emnyama eyaba inuka iphunga labantu abafile. Uma le ndoda isifika lapha bathe wayabona zikhona iduku yayibona ngisizini lapha. Yayibona ababona nababantu abangaka ukuthi banjani nawe uzoba nje. Ngaleso sikhathi ke basebegijima bempamba ekhaya befuna ukwazi le ndoda iphi la ikhona iyobulawa lapha la yobulawa lapha. Uma sebetholana nombangeli kuNgcobo lengikhuluma ngaye. Umbangeli uNgcobo siyabathathana. Seyithatha le nkosikazi useya nayo enkosini eJudiya wonke. Mayefika lapha ya baba ngathi ngoba sekusuku lesithathu ngendoda yakho. Baba nilethe nami lo nkosikazi bathele phuma edolobheni baseqhamuka izitha zathatha indoda yakhe zahamba nayo. Usuku lesithathu ngaphosi. Nendoda ithi mayifika ke lapha ya kulendlu yahlala lezo zizukwana kanti sekhanjiwe bayobikwa enkosini. Yathi inkosi yamakhosi uThixo lenkosazana ngeke bamenzele lutho ngeke bambulala. Amen. Nathi uzukula ya. uNkulunkulu ushaya manasa. Amen. Ngokubuyisela phansi. Uma ke le ndoda seyibuyile isiyayikhuluma indaba ithi kungene umuntu ubefaka isigqoko esimnyama nejazi elimhlophe wangena odongeni lapha yandlu bekhona abantu ababengabulala. Yafika odongeni lensizwa sezulwini esiqonda liyena. Yafika uzofuna kwathi baba namazi kudala ukuthi ngiphamela bathangazi kodwa ngithathwa abantu njengamanje phuma akhala khona ingane zakhe phuma kodwa uthi bakhalaza uzokhipha leyo nyama kodwa phela ngibona ukugelela uthi wase emdona ngengalo uthi wasuka akhoma nje khiye baningi babakhoma ngomuntu wakhe nomuntu wasezulwini asebeqhumo qhumo bakhona bangasebhamshela abayazi baphuma okhiye baphuma lesisaba kulomnyango wokala landela kwesibili umnyango nakhona afike zifana baphuma ngomuntu waphuma okhiye baphuma manje sangone kukhulu nalo khiyo ngekhiye enkulu bafika lapho baphuma baphuma hayi aphe ikhiye baphuma nje. Amen. Incwadi yeBhayibheli uma ngikhipha amadimoni ngokubona kaThixo umbuso kaThixo usofikile. Wafika ke umuntu kaThixo wakhomisa bawonke aphuma uNkulunkulu nomntwana. Laba abantu abasebenza bathatha ukusishiya nathi sikuthi bathi ngithunyiwe yini. Nayizindaba. Amen. Ithunyelwe umuntu phela thina bayobikwa lo kuphela lapho. Uthi ke wayesekhuluma ayofika ebheke amathekisi afike nathi tekisingena la iyaphela tekisi manje izosuka lapha la ngileza lapha iyepastation khona. Uthi ngabe ifika lapha ku-driver nomuntu ofake isigqoko esimnyama nejazi elimhlophe wayeseya ngale ku-driver wayesithi imalini kuya lapha e-park station. Wayeshikrela wayesekhipha imali alapha abayisebenzisakhona. Basezokubehlisa lokufana lapha ematekisini ala eThekwini. Amen. Nebala-ke yenzekile shebe Nkosi uNkulunkulu. Uthi ke lo muntu ma esengibhekele eTexas isigcwele eTexas hamba
uthi bayawafika behlisa ephasini uyawufika usithi lo muntu ekazi umhlophe wesigqoko isimamse ngaphambili utwafika basela sufike lona abasefikile base nansi taxi eThekwini basejikela ngale kudala sefe imalini uyaThekwini wasephindisela khona asedukwethezela umfana wami eThekwini station emateksi angakubo uthi ke lo muntu nanaphela wangena esukuma itaxi iphikelela eThekwini mayafika eThekwini erende amathekisi uthi yafika lasizwa sasizwe isibindi la nesigqoko sesinyama nejasi njani indaba indaba enkulu uthi ke wathi uma sefika kuPastor uzofikelela uthi kanti kuhamba ngani lo muntu wamandela yemshiye lapha emva kodwa asengiphese uthi ke ngasekhaya abasekhini basethi uyazazi umuntu ozenza kodwa wathi cha baba ngikho ngididekile kwase esemthatha semfaka emotini eziyothomathi siyazazi station kwento fanayo asibajikela ngale kudriver wasethi malini uya ebhanki eothoma wayeshukela wasethi imali yakhe esemkhokhela esisuke itaxi yakhe mayisihambe itaxi eyafulozwa uyakuthuthuzela uyakuthuthuzela ofike wathi awufikele abasebenzi nawe sezonke umngane wakhe amjwayele ukuthi vele uzokufika uthi-ke wayesethi manje sokuthi uyawazi manje yabona usephela baba sengiyabona usesothuma manje uyawazi manje esalini othuma manje ngiyawazi manje sizosala hambe sonke akwangeke sisina sothuma manje ngena lezizwa yayithi ikhipha futhi imali yayo phakathi isiyokhokha kudriver esihamba lapha sizodlala ekhaya uthi esuke imoto njengoba ebhakishela akabe samfikana ushabo sesendaweni yakubo selifaka wazi wafika endaweni yakubo ekhaya fulayithiwa bakhaya njengomuntu osefile manje sendabeni enkulu kakhulu yabona nasezulu baba nibabuyoko kusho manje kude kuNkulunkulu ngilambile baba kufanele ukuba kulokhu mawusiphethu ngoba angazi abekukelo bani ba awufika inkosi wangilanda inkosi
Yona ke sasisukele sizele
inkonzo yokuphezela ubaba wamuhle. Amen. Sabe sesihlala sesiyalinda. Baze baphumula ke lengeke ngisasina edolweni. Owabe sekungqala kakhulu ngabe sengizwa ubaba usho uzihlabelele. Ubaba usho uzihlabelelayo ngoba kuthiwa inkonzo ayikho. Ngenzeka mhlawumbe ukuthi rodwa thina esila ezansi mhlawumbe yalaba abasentsha kuphela. Nasemthijeni wena ngoba uphathekile kahle sala la eduze ukuyakutshela ukuthi kwenzakalani lapho. Abe singaqoka ngaqoka ngaphelela ngabe sengiyenyuka. Nginyuka mhlawumbe ngicabanga ukuthi kuzothi waphendelana emuva kuthiwe inkonzo ayikho. Ngenyuka ngaze ngawufika ngenhlanhla nje ngaze ngawufika wafika eduze kamfundisi wothi ehlabelela. Hlabelela abahlabeleli umsozi wafika ekugcineni lapho kubona ukuthi abantu sebethe qhaqa nabanye abafundisi sebekhona. Enkonzweni singena ngoba ngizokuthatha leyo ndaba kuphela liyakithi ngoba ngake ngayixoxa ngizishiye abafundisi baningi abakuphela ukukhuluma. Ukhona umuntu ey'nkonzweni noma emsebenzini eminingi yothi ngolenkosazana ayibeka ubaba usho uzikhuluma laphaya. Kodwa ukhona owangithinta kakhulu owenzeka le ezweni lasenyakatho. Kulo muzi uthi ubaba ushozi wabizwa inkosi. Umpolisi ubaba ushozi mayekhona. Ngoba ngeke uzifane nanoma wayikhuluma yena ngoba lolu daba selukude futhi. Nangoku ikhuluma lapha. Kodwa lwakha isithombe esithile enhliziyweni yami. Ukuthi awu kanti ngempela kuze kube yimanje kube sekugcineni. Ngisalokhu ngizwile ukuthi ngolenkosazana uNkulunkulu. Amen. Hayi uNkulunkulu wethu lona. Amen. Kwakuye futhi wasenze into emnandi nenhle. Wasiya nethemba elikhulu esesibambelele kulo kokugcina ngoba thina njengoba sesibangaka nje hayi sesibambelele kokugcina manje akusekho okunye esabhekileyo. Sesibheka ukuthi nje ngale sesiyokwemukela kuyena. Amen. Uthi ubaba ushozi wayethuli. Ingane zawethu mina ehamba nobaba nimlalela kushoyo kwelizwe. Ngoba kukhona kushoyo kukhona kwenzayo ukuthi sikuthola kwekho kuthola sokuthola ngayo. Ingakho lokungabona mangabe ufunda iBhayibheli phambi kukaMathewu, kukaMarku, kukaJohane. Akwaqhamuka kanjalo ngaleyo ndlela ukuthi yilo wayezwe uNkulunkulu yemithini bese sekubhala ngaleyo ndlela abhala ngayo. Uthi ubaba ushozi wathunywa edrobheni ukuthi ayothenga izinkwa athi ukwenza isidlo sasezulwini. Ahamba befika laphaya uthi wafika akangabathola amakhathoni ukuthi bakuthiwe fanele uyiphathe kahle izinkwa uyifihle zisongeke kahle zihlonipheke ngoba zizokwenza isidlo sasezulwini. Mayefika laphayana akatholi ikhathoni wayesesebona omama baphethe amakhathoni amahle kodwa alayishila agcwele ama-aphula ayadayiswa. Usethi kulo omunye umama imalini ama-aphula akho uma ngawathenga wonke la ma-aphula. Wayesesiyithi imali wayeseseyikhipha kwabushozi imali esekhokha. Wayesethatha ama-aphula esewathululele eceleni ethi nanka ama-aphula akho eshesewathengile. Nanka ama-aphula akho wayithatha into ayeyifuna yena ikhathoni wayiphuma ehamba. Uthi basala bamangala laba abantu abadayisa lapho kwenzeka kuni lokho kwenzakalayo. Wayesesehamba nalo ikhathoni wayithenga izinkwa wayithenga wabeseyibhalisha lapho eseyibhalisha bangaphosisi ngithi izinkwa kwathiwa ziwu-12. Mayeseyibhalisha lezi zinkwa zangena kahle wayesesehamba nazo esebuyela kuJehova mthulile. Uthi ngathi mangifika kwathiwa ngishone ngale kulo mnyango ngale ngemuva ngaleya kulowa muzi-ke
kuthiwa kunehlathi ekhona umfundisi walapho bakungazini mayeseshona ngale ngemuva wayeseseqhamuka uJehova kulowo mnyango uphethe indishi indishi noma wayethumela ingane siza ngapha nobhanana nendishi ezini nomesi phakathi wafike waqothwa ke lezikwa uthi ayiqothwa sikhishwa amakota masikhuluma ngekota ikota iphuma abe u4 esibweni sonke ukuthi singathi one bread amen. Therefore 12 bread equals to how many quotas when I so bad uyayixoxa nje ibala lamakoti ukuthi mangaki ngenzela ukuthi wazi ukuthi bangaki abantu ababezokudluliswa ngoba akabashoko ngabashozi kodwa izingwa namakoti ayachaza ukuthi babe bangaki abantu ababezokudluliswa ngoba alikho lelodwa ikoti elasayo wonke amakoti asebenza kwangisho ingane ayithola inkota sebesifika-ke kunobaba kuphela uthi ngolokosazana bayisika-ke lezikwa bayisika lezi akhona ukuthi owenzayo kazi babashozi ukuthi kuzokwenzekani yini izokwenzeka bayisika lezikwa phuma wonke amakota afaka lapha endishini kwabe sekhishwa ubhanana omunye ubhanana usendishini nawo wabekela ndawo ukuthi usekulungileke manje ukuthi sekulindele ukuthi kuqhamuke abantu abazodla lesidlo lesabalethelwe lesidlo yasezulwini ikhombisa uNkulunkulu bayo yayisisondela ngasehlathini yayisisikhuluma ulimi eyalukhuluma ngoba ukuchaza bantwana bakaNkulunkulu ngosuku lwalolu yasuku olunzima ukuthi noma umubi wayeqhamuke ethi uzoyibhidliza leyo nkonzo kodwa ayibhidlikanga yaba khona ngoba njengoba ngisho nje lo msebenzi kaNkulunkulu ngangingakwazi kodwa ngawazi ngalelo langa wayeseshonile ehlathini esekhuluma ulimi alukhulumayo ememeza ukuthi madoda sekulungile lokho kanti usuyabona ukuthi kanti ubekhe ukhona i-appointment nomuhlelo belwakhile lokuthi namhlanje kuzoba isidlo senkosi akhela iy'nkawu zakuleya ndawo wayesesondele sebatshela iy'nkawu mazikhona niyazazi zaphumagube ehlahleni zaphumagube kodwa ngalolo suku lwesidlo zayilindile njengoba umbhele ehlale eshetha solinda bakulisile njalo kuzelela ngokulinda ukuthi kwalinda iy'nkawu zalindela isidlo sasezulwini wabesuke esesondela esekhuluma lolo limi alikhulumayo uthi ngabona kuqhamuka ikhondo lazo iy'nkawu elalihamba phambili kanti ziyalandelana ziningi mayifika lapha omdala wenzuku uthatha ikota uthatha ubhanana yayiningi kabi yokuqala phambili bese ayikho leyodwa ayijijelela wayinika ezandleni zemukele ithathe zibuyele eceleni zidle thathe zibuyele eceleni zahlala zayizaba yinqwaba zonke zaphelele ezinye zayibelethi ingane lamakota ayebalwe kwaze kwenela ngisho iy'ngane ezayibelethwe ayikho leyo dikoti yabuyela emuva zahlala phansi zonke zadla uzaqonge ngekuthi le ndaba lena ijulile ngoba yabona uye yedwa enoNkulunkulu uyena owabona into engakazibona emshoweni somkhulu obaba bakhe ayoyicoca ebekufanele ayicoce ukuze bese kupheleni kwey'nsuku zakhe ngoba indaba enzima kakhulu wayicoca kodwa ngalolu kasuku lwalunzima yafika leyonkulunkulu zabe zihlala phansi zadla zasilinda isibusiso wabese ibusiso mdala wensuku zahamba amen wabese ehamba yasekumkoti esethi ubaba yimkoti ugqibe konke lokhu kade sisebenza zazingawudli ubhanana namakhasi uthi zaziwuhluba zuhluba ithola ikota nobhanana bese ziyahamba zabe sehlala behlala esikhuluma ngalesi sidlo samanazarayo 140 khuluma ngokulinda ulindele uJehova betha senzithi yazi khona inkonzo esenkenyenze uma ngifika lapha ezweni lakithi ngivakele fike ethempelini
Masibe emhlanganweni ngibuza ukuthi bangaki abayile esidlweni senkosi. abasane ngabavangeli emva Uthola ukuthi eThekwini igcwele abantu qhamuka umuntu abemunye. Ngagcina lapho ngajika ngathi ngicela kusukela kuJanuwari wangonyaka odlule kuze kube yimanje babe babili noma babe bathathu eThekwini egcwele abantu isidlo senkosi basithathe nje kalula. hayi ngeke ngani Isihlabelelo sekhulu namashumi amane. inkosi bantwana Niyamenywa madodana, nani madodakazi, enimiselwe ukuphila okuphakade. Wozani esidlweni sokuphila. Abasidlayo lesi sidlo banokuphila okungunaphakade, ngoba vusa ngomhla wokuphela babe nami eparadise. Wathi kubo, mina ngiqinisile, ngikukuphila okuphakade, oyidlayo inyama yami unokuphila okuphakade. Wozani webathengwa, enathengwa ngegazi lenkosi. Lesi sidlo silungiselwe nina, singukuphila okuphakade. Abasidlayo lesi sidlo banokuphila okuphakade ngoba vusa ngomuhla wokuphela babe nami eparadise. Akusho eMateyu, akhuluma eJohane, akhuluma kodwa ukhuluma uShayeli ngoqobo lwakhe. Abasidlayo lesi sidlo ngoba vusa babe bovusa ubani uNkulunkulu. Mangasidli mina ngithi ubani uvusa. Ngokuvusana umunye unyazi kuphela. Ngakho-ke ingane zawethu kuyasidinga ukuthi simarinide, silungise, sibe mahle, sidle isidlo ukuze sibe bahle, sifanele uJehova. Hey, singashoni ngapha nangapha, inkosi kusise ngizile. Amen. Nkosi yezulu nomhlaba. Umbangeli udlone emakhabeleni. Uma ukhulunywa ngothi ngosibonga ithuba esithiwa ezulwini. Wenzeka inhlekelele ngonyaka ka-1998. Izulu laliphezu komuzi wakwaDongo. Wawumkhulu lo muzi ngoba izizwe zayisaphelele egcekeni ziyi-5. Le nhlekelele lahloma izulu laqondana nomuzi ngqo. Uma ubuka lapha ngaphesheya entabeni ngaphesheya kubalele. Kodwa lapha ebaleni lakwaDongo egcekeni sekumnyama. Layidedela imvula. Laduma kakhulu, laphuma kathathu. Layidedela imvula. Ngezwe isakwazi esingizalayo uma ngithi sesihlabelela sithi izwi lenkosi lifikile phezu kwethu. Ngatatazela endlini, ngatatazela ngabona angikwazi nokuphuma ngoba kunendlu lapha ngasesifayeni egcwele ingane zami. Kwakunamakhosinzana awu-4 nomakoti womfowethu nomfana yedwa nenkosazana yakwamthunya kubuka amakoti. Kwathi uma uzophuma kanjani, ngiphuma kanje lina kanjani, kufanele ngiphume. Uma ukuthi kuyafiwa kufanele ngife nami. Lapha endlini ngiyalungisa sekunokwethu ngizwe into eshayo, uma ngiyavuna amakhethenisi ngiyabona amalanga baphuma ngamawendi endlini yomfowethu ngasesifayeni. Ngase ngiphuma kakaleka baphuma ngathi bangifika nankamanzi edrameni wakho umqomo ngiphosa le malanga abini emafasiteleni. Ngagcina sesibabili mina ngibona ingane yaphala emva kwami iphume esifayeni igcwele ubulonge, imbulunga yezulu ebomvu lishaya lapha esifayeni. Ayigaqe endaweni yavuka nobulonge. Iyakhalta weshembe senzeni. Sasa ngoba leli langa sesinale ngane. Yaphila into endini. Asikwazi ukungena sibone lutho.
yazi yaphela imputhu zangena nazi idumbe ezisebenzileyo nazi idumbe ezisebenzileyo ngisabheka lezi idumbu zilele ngiyeza khona ukuqinisa njengegundane emva kwesitapha kaphuthuma khona phuthuma nakumbana uyakhala ubambe emathangeni yagaza igazi nasengibheka ulimlelesa amathambo amabili ngamdonsa ngambusela nezidumbu kathandaza kwaphela ukuthandaza kwafika ukukhala ngokhala ngithini ngibona moya omnyama yavuka intokozi yami engiyishadisela kadanezwa kwathusi emazanyama yavuka yataka ngenyawo yataka ngezinqa esihlabelela yayidonga indaba yakhumbula nolimi sikhiphuka koludwe abanye bayangasha ngapha eceleni kwakho alibuyisela phakathi ulimi ngiyawuhlengekezeni ngey'ngane zawo ungeke usangisiza pho yavuka yahlala ngezinqa yavuka ngishadisela amagubane ekoki yavuka yahlala ngezinqa yavuka ngishadise enkande esibudeni yahlala ngezinqa wabiyela yasala ngodusi phakathi nethebe inkomo ezu-8 yasala 11 nangu umakoto ey'phele okweti balele kwabili kwavuka umakoto ngathi awu ingane yomkwethu kazinjanisweni akushembe uNkulunkulu hayi uNkulunkulu hayi uNkulunkulu yaphinda hayi uNkulunkulu kwaze baphuma isilo esebukile umakoti isele ngoduso laba bathole nje ukuthi balimelele ngoduso empeleni beqondwe yona baphuma udwenye 2001 luyaphi lwesikhothi sebathe manje phakathi kwesikhothi nekhona into kwantshaba yalapha esigawini sengitshela abazosinisa abakhamakhupha u7 aqhamuke egolide wekhona ngitshela lamakhosana wahamba nawo ukuthi bayazi ukuthi ubhala ubani sengiyibonile yami impofana ngebala ayisempopho isibomvu ihlika yigimoto bangena esigawini siteqekelele semathapeni siteqekelele izulu limiyezane lithi sangena esigawini uhluliki siphumele insizwa namakhosana amaningi kakhulu kwashuka umgijito waqala izidolo thimukakale zaya phambili zasehla kwamnandi abona umbane angaze ngibone hamabona injalo uziyophuma ngale kaze ngathokozela ngathi shembe ungakuphi kanti ngiyambiza ungakuphi ngengelekelele yini kulengelekelele ngengelekelele yini kaphinda lwesibili ngiyaphuthuma bahamba balayilandela uphuma ngalazi bafathi ingudlungudla ifale ezimhlophe ngale yezi sihamba ngamadolo ekhulumile mengazazi ezalithi kodwa azimnandi ngiyabona zaqhubeka isiko zakhinda zaphambili zaqhubeka zakhinda baqhamuka ubani olwesithathu manje aphela umzukezi umakoti nomthonyana kamuthi yawaphansi yamyapha amabanga amathathu sithi ngikizile esigawini awuthiwe uNkulunkulu amen hayi uNkulunkulu impela singakwenza konke ngesikwenzayo okubheka eceleni kodwa awushembe uNkulunkulu yawayapha esigawini awabakhokhela abahle bakhumula ngiyuphumi yabo u14 bayibhandika ngesidumbu esigawini siyabuka kodwa ngenhliziyo ndawushembe ungangilahla egcineni ingcono kubele ngane ilimalele kithi ngoba isekhona inkomo zomkhwenyana ngeke zizilutho ngazo ngakale zilutho ngazo uzoyibuyisa kanti yadala ukuthi shembe ngizokubhalela incwadi idlomo yozuhamba emhlabeni ungayikhohlwanga hayi ukhohlwa manje nasi isitumbu sitele aqhamuka ibhendi iphuma ekhaya izolanda bakoti isigawini
Njengokufaka ibhokisi ngemuva ebhenini. Afaka ibhokisi ngemuva. Angazi umshayeli wayesashoniphi. Ezokhuluma imoto yonke le moto ephumayo ezosuka ibulala isitubu lesane. Ayibuka nge-windscreen ingane yami ngiyibuka ngithi. Uma ngithi ngiyayibuka lana, ngiyabona ingane yami ihamba impela. Oh, makhamela ngikulungile. Uma kwakudaliwe ayikhiphe engayenza. Ayikhiphe engizoyenza. Ngesikhathi kuqhuma imoto ngayibona ivusa ikhanda engathi ivuka phambili. Yavuka yayiqala kancane yazelula. Ngibhekile ngizophuma ibaleke, ecuphile lana ngebona ukuthi mayiphuma imali ngizohlala kuyona. Yathi phatha yathola ihawu eliphethe, yasibamba elithi ngeze ukuthi yagcwala esandleni, yathi phatha yasithola iswindi ngapha. Njalo indaba. Yasibamba sathula sathi yasihlela isicaba. Kwathi mingcele isicawini. Laba abantu abafikayo abantu ababebuka kude umshado bebuka kude umgaqo bebuka kude bafika bathi awusinde baphi sibona imbuluko ezinti zezulu zithi ziyashayisa izinto ezinhle zihlaba ngamashoko ibale ihlanga sinhloko. Njalo indaba. Umgodi ngemuva namhlanje ezakithi wavuka umakoti uthi mayesevukile umakoti sengiyasondela esandleni sengikhipha zonke iphandla zakithi seyithoda ngane yami bekwenza indaba baba mbuya kude kakhulu khama ukuthi ngendleleni bengihamba ngikude kakhulu wathi wesibani wethulile ikhona emshadweni la ikhona emshadweni la kanti wade beshaya ngenyoni yafa Wakula kuchinga ukota mtana mwama zesithi eziningi kangaka. Kwenze njani ngoba kwenze lutho nje. Hambe emndwe thina boshembe sobe sinabo. Amen. Ayibonga Nkosi. Angiyeke ntontolo. Ngithenge lapho kushanga semtembeni isanga ngikhumbula. Ayithenga le ntontolo. Kwathi yabenza nje ngathi ngoni ngibheka yona phela. Kamera yangu hiyo. Ngeke kamera yangu hiyo. Nimekuwa niona nitena. Hizi moto shangazi. Hizi moto haijalishi. Haijalishi. Nakumbula kwa Julai. Ebalo. Umami ingisebenza yakuchana watu wao. Ulidina msebenza namhlanje nalepusi yako. Njobe traffic ingakhenye. Engisebenza nalepusi yako. Yabehlisa lapha abantu abaphansi yabehlisa. Awungeza nethanda sambe ukuze ngilandela njengembongo asambe. Asambe busi. La ngiphathala kona ngihlale phansi komthunzi ngithandazela lona ngicike kuyona ngithi hey lalela. Njoba siyezulile nje. Yonikela ngawe. Nikelelo khokho bami. Awuseyena manje washanazo wadlomo. Khuluma nebhuku. Atundubala matabetulo. Kezo dayimhlangana yabhaliwe manje. Ayifica iphansi komthombe la. Awusekhona ngaleso sikhathi. Sasiyongqongqo sizulile. Ababheka amasango wathi wedla ngosekubhaliwe. Lasizikizwe lenkosi lifike phezu kwethu. Lathi uthi ngufulani. Akula ngokushesha kumile wadoza ngemkade ngilindile. Waza ngemkade ngilindile. Awezothiko kodwa. Waza ngemkade ngilindile. Pesa ngihela kusi amakhosi. Inkosi lethu sizonikela abantu bakwaNtshongo abalezempilo abathi inkosi zilusise. Kuyaba ngomsombuluko kade phuma emgidini ngesonto ngomsombuluko ngumsebenzi emsebenzini. Ifika ntambama ngiphimisha imontwana nje encane. Nenyamana encane ngoba ngangiphethe isitambu sovuthwa nje. Sovuthwa nje. Asehlala phezu kombhede, athi sitokutya vuta, wafika ukuthongwa ngathi abantu kulokuthongwa, kuzokushalela ibhoke nje. Kanti kuNkosi yasebenza.
wamnqoba kwadelelele ayibona ngapha kwenye indawo la amawa amabili abomvu waseqhamuka uThixo lathi yakho sofikile kathi Nkosi yamakhosi sengifikile kule ndawo ebanyakanaka umoya uqhamuka ngapha nangapha luphela umkhumbi obangingane yami la ubona uphezulu malulu uphezulu kakhulu malulu leli lapha engalweni lathi yeke lo lathi uphonje lo asekuthikele ewe wahamba ngazakhona ukela umfekhona labuya washaya Ismail ngesazi babuya kancane ngeke uzosetshenzwa uzosetshenzwa la kathi Nkosi yamakhosi uDonke Mkhumbi kathi uyawuthinta unyakazi awubathi uyawuthinta unyakazi yakuya kwezenjani kathi Nkosi unyakazi asondela kimi cela ukubuza no Shumayeli cela ukubuza angishumayeli isifana cela ukubuza uyasihamba isifungo sezinsizwa zasebutela Nazaretha usenze kathi Nkosi yamakhosi iyazwana uyasazi isika seyinsizwa zika-23 kathi Nkosi nakhona lapho ungazama babuza phela shingile phela nakubuza phela sibuza aphuza kathi uma kokuphakathi endaweni kathi Nkosi izinto zenza sibhekile sibuka ngamehlo zihluka inkolo kuphela icela uyobuka ukuthi lamanje kwantozayo ezothini hakulo uNkulunkulu phela uma ngikhatha ngamadolo ngithi ngiyolunguza ngifika umgodini ongangazi ukuthi makalani mangithi ngiyalunguza vele kukhanya ukuthi luthi ngoba kanye lomgodi lichaza ngeke kubuyele emuva lamatshe ngoba ngenxa ukuthi iminikelo yenu ezokwenza ukuthi angabuyeli emuva bamfika labakinyana uzobahlangana nekanakana bagcola abantu Nkosi hamba namakhanda abantu bazawushona phansi amakhanda abantu noma ngomunye naloko ngomunye naloko ngomunye naloko ngomunye noma baphuma labo bantu inqwaba ngayo kusiphila bantu bakwaDo siyakwenza ipakhiphi esigodini mina sengifanele izihlaza ngengikhalakadile lapho kolele Nkosi semhlabeni siyaphazama abantu bakade benqwaba ngakwazi ukuthi ibalisa into abajulayo ebhaka la phezulu inyaka into bayazi abanye sekwabathangu uyabona bonake bathi izikhulunyana sikazi ababuza la imisebenzi kodwa ngenzela yona ifika siboshiwe ifika sisetshele subakhulisa phakathi nakhona bakhuluma inqwaba baze banginika umyalezo kodwa ngaba igwala imiyalelo yabangigcinanga sakufanele ngihambe labantu abakade umhlaba wonke bangitshela ngizohamba ngoshona lapha phezulu ethaleni kanje ukuqalela emakhabeleni ubuye wempholi ubuye emphulu ubuye emzimkhulu ubuye eDlomoDlomo eMthatha eDlomoDlomo eMahlabathini lezi ndawo ngihamba zonke imisebenzi yothini lapho singane yami ngiyedwa ayibonkosi isifile inesiso sami sibakafaka indaba yokugcina ziningi uma ngifika afuna ukwethu usebenze president imikhoyisa udweko lalela mfowethu ayingakabi kama phone iqhubeka office emsebenzini kanti ucingo lwakho ndlomo lalela mfowethu uphuma inkosikazi lapha nengane egula ngendlela emali ikhukhumela isiso singapha kama la uthanda kathi ake thina ezeThekwini eThekwini khona sizoya umashi eGospel Ngikhuluma indaba nami sengitholile namadoda afele enhlala nawo ayafika amadoda ngiyothe usawoti adwelo ufike ngankosikazi nengane yakhe egula ngakuzibona ukusalumana sodwa indlela sabantu ukuthi uhlobo ngokumuntu nje ithandazelayo nje
Personally, I knew I was in my school and Ghana. Tata was a pine town, pine food, or the other washing toys, what is a living in. I'm feeling a person that I send the person that music was to a grand or the Western from a tender. Tapi ndo ngiyathela nje uma wena agcina ngikobile kakhulu ngangena bangena nje sabone akhawuyibuka ngapha yathi sabona ndoda ngiyebo uzokwenza la ngobhekane yami obheka umsamo wakho enyamana yaphindele umva futhi inkinga vele awamvuka nami ngene wathi nayo ngasenyama nami nini thothobele khona ngiyakwazi kwaphi ngiyakantaka kwakumbanyazela ngamehlo ngasibona ukuthi sikhukhumele singamathe ukuphumela kini asengithi hayi ngizobona ngolesitani mangi mhlawumbe ngolesitani sengiqedile khona umuntu ongoza kanzima la iqobe lokho ngogoza kanzima awazi ngivule awunkosikazi wabona ngithela ngenyembezi kamncane ekhaya sefele semphethe itshali kanje wawathi fofo wala phasi kwazi wathula ingane singambili wamhlaba sihambile ingane ayiwazi wankulunkulu ushade ekhaleni angazi ngabuye ngakide mina ubangithole sekunzima kakhulu aqhamuke ngekhala angazazi uqhamukeni hawusihambile konke laba abantu abade bayambise udokotela kodwa bathi ingane sihambile ati imandla ongwabale ngizofonela efeneni khona unezosebenza khona ekliniki yengane wathi yenza unkosikazi ngokwekakhala ngathi angeza okuzozwa la kuthiwa sekonakela phinde akhale futhi athi nensi cha sengifonile phela ingane kadoma ihambile emhlabeni ihambile ingane kadoma emhlabeni sibuye njalo siyendlula kodwa besifakwe isifungo sensizwa singenembo lesine kanti unkosikazi noma sekonakele obesitane noma sekonakele kanje kodwa ngiyotshela uNkulunkulu kakele yokela uNkulunkulu nkosikazi ukushiya kanjalo phela uhleli lapho kubrand lapha phasi kodwa ngiyachiya bengayitshela insizwa zami leyo sophuma ngesabata siyabona siyolungisa phela onke idophi indaba siyaqina uma siphika singena esangweni elincane iphoyisa kusukile wena ndoda awuzwanga ukuthi ngitheni ngathi ababa sekonakele solungisa umonakalo bheke phansi sizolungisa umonakalo hayi nginani awukaphile insizwa lesiphinthunga lenasi akwenda ndakathini kuwe athokophe usamo wakho aphindele kuzophela lo muntu sekuyisipili kodwa yimina ngayiphosa zami kangene wathi la umphetho wevuliwe ngemuhle baboneza abantu besebenza ebusuku khona nayo inazanda kwesamasinga beguquza bathi khona izatulo bezathini sabona ngomona lapho yebo naphumela phansi naphumela phansi nje ayiphelele umonakalo sihlele sokuphumela umonakalo wami anisike manje noNkulunkulu yakujima inhliziyo uNkulunkulu sengithanda kaningi bengenzeni uNkulunkulu kaningi ngisinde ezulwini bengayisa nezulu namhlanje sekunje futhi ingane yenu ivukile kwaphela Njani ndiyaba abana udokotela nomsuka wesibhedlela kuthi lesi sisu sesithe siyasimpompa amathumbu sifaka la emlonyeni aphumi lutho yazi yahamba emhlabeni ingane basebeyitabuka abayitabuka dabuka ibhece shamthumula enhlabeni kahle kwathi uphuma ngale bese siyabona isizwe sekunakathula phela isilungu udokotela ngeke sihlale ngisithini asithuku udokotela themati yaphetha sithimula into kodwa thimula wayeka walakha amathuluzi akho athi uyaphila wayesithuka ngokuchophelela wathophelela wathuma ngokuchophelela kwaba umuntu osephilile ayibonge inkosi umsebenzi lokuthi
ngishadise lapha kwaDlamini eJolbert enjani ozusama Ai vào. Bantwana abahle enkosi ngibonga umusa ukuguqa phambi kwesihlalo sasesulwini nokukhuluma nje esikhumbuzweni senkosi enkulu uThixo lokuthini ngithengeke ngisale ngingakhulumi ngobaba uThixo ngobalaleli konke kimi ngesikhathi udutshulwe umfundisi uChilisi ngangithunywe emarangini yokwenkonzo khona namaroma wathi ngesikhathi ukuqeda umsebenzi sebuya isikhathi selanje ngoba abantu benkonzo kodwa ngangiyothunyelwa kwenza umsebenzi wayeNazaretha ngoba bamaroma basebebizwa ukuthi aphele amaroma abekhona kwase kungena ucingo oluthi umfundisi wakaMashu asekho emhlabeni bathi kodwa siza ukulanda ukuba uye kumbika ubaba ngicathi ngapha emakhosini sekuyini imali yabo base phuthuma ngokushumayela majiya ehamba ngisho kukhona imvelo wayikhona bavela phezulu impho magora sasiphuthuma enkosini safika sekusebusuku kwakuwe-8 ayisekho indlela yokufika kubaba sazama ngathola ingane yasela amasela wazama asikhonzela sasisondela naselithizwi ababengaphandle lababakaMashu ayisithi inkosi amukela uma ngicala nje ngithi ngiyambika baba sesihanjelwe umfundisi athi baba angene nje eduze ngabaqedi yathi hawu nawe kaDebela bayafuna bese kudumana kaDebela ngiyazi ukuthi ishonele ithi kaDebela ngifuna ukuthi baba kusho ukuthi bese kudumana bonke ngiyahamba abesebheja khona lapha athi ngeke bakwenze lutho ngikhona amen aphinde duza ngithi ngeke benze lutho ngikhona
njengoba ngila amaNazaretha lowo Amen. yaphetha emakhosini ngeke benze lutho ngikhona la nje ngasesipholo khona idokotela lithi khona zanina futhi izizwe kulokhu khona zafika insizwa manje idokotela kuye phela kube khona noseyini yabo namaphepha lawo ayibona akuhambi kahle kanti mangithi amehlo nawo umbhobho sebekhombile lena phela singakhulumi ngemisebenzi yenkosi ayibese ngiyipha ngithandaze kancane ngithi awu baba ngibiza inyanga yezulu baba wonke phakathi kwalo muzi ngeke ngisaphutheke igazi ngikhuluma noshayela ngisho kancane ngifuna ngizwe waseqhamuka izigi emva kwalokho base mayedlula lo kodwa qala amathi khimilili lolandelayo emva kwalokho bese yasuka bese ngizona benyenyeza laba bese besuka kukhala kodwa futhi babalele kanti ushembu uthumele umfana engazi ukuthi wayokwenzani ngapha ejamelweni eqhamuka ejamelweni ngokwenza ganiwe khona umfana ngifunile namanje ukumbona ngithanda kahle kwakuthiwa ugenge wathumela umshembu wafika wayithusa lezigele zayitshela ukuthi njengoba yake uzofika memeza inhlansuthi zaseyibalela kanti sekusinda kwami ngiyemumqalaze namanje uyafika yena ngovalo ngokubona into ayibona wazithi ishu iposha ohlala endlaleni wazithi ishu engubeni wangasho ukuthi asho ukuthi nangefa ngalo ngavuka ekuseni ngafika ekhakhazela useyangixoxela yena ukuthi uboneni ebusuku uma sengiya kubaba sengiyombikela ubaba ufuke uyahleka uthi ubaba hayi imina ngithumele lo mfana njengoba ngasho ngathi ngeke bakwenze lutho namanje ngisho njalo kusho inkosi. Amen. La phezulu emzini wenkosi lo phezulu ufike uwalithi ukushumayela inkosi ngasemnandi kahle nezinto zaleli bangafuna sikhulume ngazo ukuze singakhohlwa ukusikho uyasheshwa ngikusikele ithuba lokuvula ukuba uyacela athi kwakodwa uthe ugqoke ijazi ungakhulu ngilithathe ngiligaxela ngimlandele ngemuva uyashesha ngoba ngijwayele ukugqoka kanjani uma ngisemasitebhisini nje bese kukhama inkosazana ithi uthe ubaba gqoke ijazi bese ngifaka ngokushesha bese ngikhuleka ngingena inkosi ihleli njengalapha ithi ubaba awuciba ngiyasola cha ungasoli mina ngithe gqoka nje ngoba namhlanje khona obaba baphelele athi sinomhlangano khona esilungisayo engaseluhlangano abesethi ubaba awu lona gama engithengele ngokukhuluma ngoba ngithola ngaleyo abesethi ubaba ngiyawabonga amantombazane bengawazi ukuthi kanjani yayisiphatha kabi lento ubaba ishoyo ngathi kuthawuba kungenzeka yini inkosi yamakhosi ukuthi lesi simo kuso sisuka kuthina amantombazane abesethi ngithe kuwe phuthuma usengibamba manje ukuthi angakhulumi nombuzo phuthuma uyobiza inkosi yamankani
manje. Thatha noma yiphi imoto oyigcine kulezi moto zakho. Ngabe sekusuka-ke sengiphuthuma emaqadini noma ngifika enkosini ngacela induduzo ziphume ngoba isimo engase ngikusona naye sesikhulumile ubaba kwakukhombisa ukuthi ngicela nje ukuchazisisa indaba ezethu kubaluleke ngani aphuthuma ngoba nempela ngathi ngifika la indaba ezethu wayengena akabanga nje esasho ubaba wathi sekugcina khona lapha phezulu ngololu suku lomhlaba umhlaba 2 ukhona indoda yaxolisa amanga kodwa ukubuyela emuva kodwa kufanele bakhulu ngalelo thuba kukhona indoda eyakhuluma amagama wasekuntambama ngaso ngasikhathi ngehla ngafika ngahlala sabulala ngasizwa ubuhle umshumayelo ngentanga ngifundisa uxolo eyafona thula ungalala yini ungalenza yini lelo phutha ulala ungalenza yini iphutha elinjalo ulala ngiyakhumbula ukuthi ngasuka ngasikhathi ngoba ngasengiphelelwa amandla ngiqedwe le ndoda ithi le ndoda kusasa ubona ukuthi iyayigaja le pensho ithi kusasa kuzofika imalazi ifike ingene iride wonke lo muzi washo manje ayoshumayela ngathi ngoba yini yathi yaqhubeka ngathi awume kancane ngase ngilanda nami ngifundisa isholo kuhle nami phambi kwakho angikwazi ukuthi ngifundise ngase ngumbizi ngakusondela ngalapho network ukhona network lapha ngifuna bangilalelisize yathi le ndoda izothi mayiqeda ukurida ngasithi ngoba yini yathi ngoba khona inkosi ezayo entsha kusho indoda ngoba ehamba naleya ndoda leyo ngasekuthula yasiyaqhubeka sebekhona laba nangumfundisi nangu-iphoyisa baba unetwork ukhona bawofakayo yasiqhubeka indoda yathi ngase ngithi mina laba balapha ekhaya bazobe sebenze njani na ithi le ndoda ugogo okaMasibiya uzohamba aye eGalesburg yathi uma okaMaseko uzoya eParliament kulombuzo ngenhla yababa nje yathi ubaba isho ubaba-ke sisathi ukuthi yathi uzohamba aye ekhaya eParliament iyona nto esathi masihlukana lapha savalensana yebo kodwa lengimusho ngase kusuka lapho sengehla ngafika ngahlala lapho aphela manje Manazaretha ngithe ngibonga lemithuba kodwa kube ithuba enzima kimi ngibonga nje umusa nothando ngikhulume okuningi ngomazwolo umsebenzi wonkulunkulu kodwa lesikhumbuzo sibe kuningi inkosi kusisebenzile siyabonga khona umnyango sizobala inkonzo isikhumbuzo isihlabelelo sikhulu amashumi amathathu nesishiyagalolunye abhekene nazo cela ushuma ingcobo
Wasizwe asifaka